Već je neko vrijeme na tržištu. Testirali smo ga ispočetka u onim najpoželjnijim i najskupljim izvedbama, a sada je došlo vrijeme na jednu neobičnu kombinaciju. Naime, kako saznajemo od prodavača po autosalonima, sve su češći upiti za benzinski pogonjenim SUV-ovima. Dobro je to prepoznao i Peugeot, pa nam je složio jedan testni primjerak koji će, vjerujem, zanimati mnoge. Naime, pod poklopcem motora nije dizelaš, već trocilindarski manji benzinski stroj i u kombinaciji je sa novim odličnim 8-stupanjskim automatskim mjenjačem. Sad se sigurno pitate kako takav Peugeot 3008 diše, pa pogledajte. Baza 3008 dobro nam je poznata. Kućna modularna platforma EMP2 koju je u međuvremenu počeo koristiti i Opel Crossland X prava je mjera za ovu klasu. Prvo zato jer je 3008 prilično velik, ali itekako lagan automobil, pa s masom tek nešto višom od 1300 kg svoje motore, pa tako i ovaj 1.2 litrni čini utoliko učinkovitijima. Iznenađujuće okretan i agilan. Također 3008 nema pogon na sve kotače koji ne postoji niti kao opcija, što realno u 90% slučajeva u ovoj klasi nije niti potrebno. Ljepota Peugeotovog dizajna je svakako već konstanta, a isto vrijedi i za Peugeot 3008 koji je bio i automobil godine i mnoge oduševio upravo izgledom. Zato se sviđa, iz iskustva znam, i brojnim ženskim vozačima, ali nije mrzak niti muškima. Kompleksno i fantastično izveden dizajn automobila možda bi vas mogao navesti da pomislite da je auto lijep izvana, ali da nije toliko praktičan. Međutim, tu biste se prevarili. Ovo je izuzetno funkcionalna i praktična kabina. Zapravo, prvo iznenađenje započinje upravo tamo gdje mnogi traže odgovor broj 1 po pitanju funkcionalnosti, a to je prtljažnik. U prtljažniku vas čeka lijepih 520 litara. Prednost platforme ogleda se i na stražnjoj klupi koja nas svaki puta iznenadi komforom. Ugodno, no osim puno prostora u širinu i visinu, budući da nema opcije pogona na sve kotače, 3008 ima i ravan pod bez onog povišenog središnjeg tunela koji smeta za noge. Sitnica je to, ali dobro znamo koliko zna smetati, pogotovo ako vozite pun kapacitet putnika, pa čak i 3 djece. Na koncu, problema s putnicima i prtljagom neće biti niti zbog nosivosti, koja je izvanredna, jer iznosi čak oko 600 kg, ovisno o motorizaciji i opremi. S obzirom da nije prvi puta da sjedimo u Peugeot 3008, samo ću ponoviti zapravo već neke stvari koje znam i od ranije. Sviđa mi se ovo okruženje i sviđa mi se način na koji je izvedena priča, naročito ovako iz vozačke perspektive. Nekoliko stvari ću zapravo izdvojiti. Dobro je kako su integrirali ovu tkaninu, nekakvu tvidastu, elegantnu, bezvremensku, a dobro su ukomponirali sličnu tkaninu na ovim sjedalima presvučenim, uvijek poželjnu kombinaciju koža i tkanina. iCockpit koji Peugeot sad već godinama ponavlja u različitim modelima sa blagim varijacijama, ovdje je izveden jako dobro. Zapravo sada vidimo ove instrumente digitalne. Na njima, kao što to dobro znate, možete mijenjati nekoliko različitih prikaza, ovisno o tome što želite i koji vam trenutačno paše. Ekran je dignut, ali je dobro zapravo integriran i ne zaklanja pogled. Nakon prvih primjedbi, kada zapravo nismo imali ovako isturene komande dole i ekran nije bio jako osjetljiv, sada su se dosjetili pa su ovako poput klavirski tipki glavne komande ovdje izvukli i dobro je da je među njima i klima da ne morate ići kroz menije. Jedan detalj koji će vam se možda svidjeti, ovako dizajnerski, da li ergonomski, procijenit ćete sami, ova ručica novog automatskog mjenjača koja podsjeća na BMW-ove izvedbe, a s druge strane ovdje za sekvencijalno mijenjanje brzina još imamo i ove tipke iza volana. Sve u svemu zaključit ću, interijer je moderan i zapravo vrlo funkcionalan. Estetski na oko sigurno će vam se dopasti i brzo ćete pronaći svoju poziciju. Dosad smo u 3008 vozili uglavnom dizele i zapravo se ne sjećamo da smo isprobali neku benzinsku izvedbu. Dizeli su moćni, ali su teški i inertni, pa je ovaj mali benzinac pravo osvježenje, a 3008 nešto posve novo i zanimljivo. Riječ je o benzinskom trocilindrašu kojeg smo vozili u raznim modelima, od najmanjeg gdje je imao 82 konjske snage i nije nosio turbopunjač do ove, trenutno najjače izvedbe. Njegova posebnost je to što je jedan od najvećih trocilindarskih motora, jer dok drugi imaju obujam od 0,9 ili 1 litre,
ova je 20% veći, pa snagu izvlači iz zapremnine od 1,2 litre. Zbog toga mu je zvuk nešto ozbiljnija, u konačnici razvija 130 konjskih snaga i 230 Nm raspoloživih od 1750 okretaja po minuti. I kad malo bolje razmislite, to je motor koji razvija više od neke čarobne granice od 100 konjskih snaga po litri obujma. Čim krenete s ovim automobilom osjetit ćete da je nešto drugačije. Zašto? Pa zato što nema one tipične težine teškog turbodizelaša u nosu. Ovdje imamo neki sasvim drugačiji odnos i omjer snage i težine. I to nije ništa loše, ali s obzirom da ovo nije jedan od onih najmanjih turbobenzinaca, nego ipak malo veći motor, osjećaj je ipak drugačiji. Osjećaj snage na koji ćete se puno brže i nekako zvuči ozbiljnije, pa ćete se naviknuti, a osim toga i zvuk je drugačiji. Sada, zahvaljujući činjenici da ipak imamo puno lakši motor u nosu automobila, kada naiđete na zavojitu cestu, ovaj se automobil jako lijepo vodi kroz zavoje, znači poput perca nekako skreće, a kada krenete u malo žešću vožnju, pa pritisnete gas, okretaje prebacite iznad 4000 okretaja, tu započinje prava zabava, prebacite se recimo na ove ručice, na ručno mijenjanje brzina i tada ćete otkriti da u ovome modelu koji ipak ne pretendira na sport ima nešto od tog lagano sportskog feelinga. Uostalom, shvatit ćete u tom trenutku da je ovo jedan od najboljih turbobenzinskih motora koje je Peugeot potpisao u posljednje vrijeme. Mijenjač je taj koji je odgovoran za karakter ovog motora pa i čitavog automobila. Razvijen je za nove dizelske i PureTech benzinske motore. Iako ne koristi sustav s dvije spojke, može se smatrati naprednim, jer proširio je rad start-stop sustava sve do kretanja brzinom od 20 km/h. Konstruiran je i tako da se pri brzinama od 20 do 130 km/h odspaja s pogonskog vratila i tako štedi gorivo. Osim toga radi udobnije i nježnije od ESG mjenjača, a dovoljno je brz. Ovo će biti dobar automobil i za one koji ne žive možda u velikim gradskim sredinama, a opet često idu i do grada. Otkrila sam za vrijeme testa još jednu jako dobru dimenziju ovoga motora. Naime, uopće me ne umara u vožnji, tako je nekako s lakoćom se odvija vožnja, pa je 3008 dobra i za neka duža putovanja. Jedino kad se vozite s ovim autom, morate imati na umu da je to ipak turbobenzinac. A kao i svi moderni slični motori ovakvoga tipa, ukoliko ga čepite po gasu, potrošit će više. Dakle, to znači 9 pa i preko 10 litara potrošnju. S druge strane, ako vozite lagano, pazite kako se vozite, štedite, možete proći sa prosjekom od 6 litara, ali sasvim sam sigurna da se tako nećete baš uvijek voziti. Grad Zagreb, vožnja po gradskim prometnicama ili lagano po okolici, značila je prosjek od nekih 8,5 do 9 litara. 1.2 PureTech i 3008 sjajno se nadopunjuju. Motor dobro prima gas od najnižih okretaja, ali voli i kad ga žešće stisnete. Kroz srednji režim okretaja počinju se javljati neke dublje note. Motor počinje ozbiljnije gristi i na otvorenoj cesti vozač se može itekako dobro zabaviti. Ubrzavati s punim gasom do 4500 okretaja i uživati u linearnosti ili pak do crvenog područja i šaltati polugicama na volanu. 1.2 PureTech se u svakom trenutku prezentira na najbolji način. Kultiviran, vrlo živahan, a na koncu i dovoljno brz. S lakoćom postiže najvišu brzinu od 188 km/h, a do stotke stiže za 10,5 sekundi. Sasvim dovoljno, u stvarnosti dojmljivije nego na papiru, a u konačnici dovoljno je i ekonomičan. Lijep je i funkcionalan, pa nije ni čudo da se mnogi za njim okreću i da se zapravo prilično solidno prodaje čak i ovdje u Hrvatskoj. Čuli ste kako izgleda život sa trocilindarskim turbobenzinskim motorom, a sada se posvetimo malo cijeni. Ako razmišljate o Peugeotu 3008, predlažem da zapravo dobro proučite konfigurator i pogledate što vam najviše odgovara. Naime, ova konfiguracija sa ovim benzincem snage 130 konja jest početna najjeftinija izvedba, stoji 180 000. Ali svakako,
poželjet ćete probati ovaj novi odličan automatski mjenjač. Tada cijena skače na 198. Što sada sa opremom? Na koji nivo otići? Ako odete na Alur, kao što je to netko zaključio u Peugeotu sa ovim testnim primjerkom, cijena već skače na 214.000 kuna. I tada još uvijek nemate sve ono što biste možda htjeli na ovom automobilu, poput recimo modernih LED svjetala koja su stvarno fantastična za noćnu vožnju. Ali imate brojne druge stvari, pa i nekoliko doplata u tom slučaju je sjelo na ovaj auto, poput 5.900 kuna za ovu perla crvenu boju, 8.000 kuna za 3D navigaciju, 4.500 kuna za uvijek dobrodošlu kameru za vožnju unatrag koja je kod SUV-a nešto što po meni trebate imati i ukupna cijena je došla na 244.000 kuna. Da, kod konkurencije ćete možda moći dobiti drugačiji omjer opreme i onoga što dobijate, možda i po nižoj cijeni, ali u svakom slučaju Peugeot ima svoju publiku, pa zato vraćam se na početak. Kad konfigurirate vozilo, dobro razmislite što vam točno treba, koji nivo opreme i koje su vam opcije važne ili dostupne cjenovno.